ko ke hufanga mo hinga he tala fata ko do pe fa o atu pe me hin ka ata mo fa nga mari ko ni ke o atu ai mo proklama ko ye ko Fatufonua Fo'Ou pe mo piven pi ko la ko mai hen ke fa hoko atu ta proklama ko ya I he ahoni tata le ki mo tol ko do pe kainga ko mo hen ke ta kamata I he proklama ko ni Fatufonua Fo'Ou ke weekend pe he foke te mo tol ko do pe te mo do ki mamata mai he ta proklama whadawanga pia kuongo le reia to e polokalama ko ni ke te ki mo tolu ki apina. I ho ane whuko loto ke taitai le reia pi veni pia me I tong eiki. Ia ku mai heni ke whakahoko te tau polokalama ko ia o e ahoni. Pia ku taitai le reia ko pi veni pia mo I ngāwe ko tō vek whai ko loe ku tō text mai e kakai o eke mai pia ku whai whakakua polokalama ka ko ilo whuko e aha mo ua eni pia mo whemo ikina. I he ngāwe hena whewheha ke pi veni pia whewheha ke tau ngāwe pia me I tonga ikina. Yo, malo pisolai. Pa malo e mau wheka maari. Ko le tau ipe ke hufanga taipe whakatapu. Ko ia. Ko e awhi mo I kinain. Na walo ke ki o whanonga pehe ki appeal court e mea whika o aki te tau whatanoa kia iso. Ki he hopo mea whana nau. Nau ku tokonia I hoko fui case go it's a landmark case o iku aveleva he crown law ki he whamawa tangi ke nau. E nā mua o ki whamala la mai anga tu e lau pe tonu ka ngai tu tonu kone. E ko no molofu kena na whailo pe kupu go ia, e kupu hiwanima e lau customu Ki ano huma ha mea whanan tai whalao. Ana e hopo koi ni pe kai ke tui pe whakamau to ton ki whailo ke kupu koia Ana whai ke ki whenia kupu tahanima kupu e lau mea whanamu e mahafu. Kai nau al ki ai, ka asuka pao to ka lewa whakahui ki o ki whaile ki opposition ki he application e whahu mai he whailoa e tonga tapwhitu pa mene loia ke. Foi mea te maari e moi ai solo ka sai pe to grave ke. Whahu mai na wai ake koe ui koe ko haloi au. Ke whakantangata pe toi mo ua. Whakantangata pe ke filing cost pe pa mo kose kai whakamadal whakama. Kana ku whawhi paki whewheka au pita. Ai foi application ko ia. O whaire tia ni nai pau to klere mai ko ini. Vaneongo giongo si hau sino. Ka wake ko lau lai pe mo ha mai whakoi mea. Ai takau whanongo. Ko pe ke taki mai pe mea ko to kilavet ke mea koe ha os mai mea koe nau ki tokan ke. Mona hia pito e piven ko tui mahalo ko hopo ko ni a tonga tapu o no na tika ki tau tala noa ki ai. Ko ngana e hopo ko ni e ahawhalaite kai ke mau hawhainga maari I he whemo kina pito ko ni ka ko hopo ko ni a tonga tapu o no ai ko toko ni pare mia. Pe ko tui mahalo ku o si lawe I pe he toko lahi ai tu unga koe koe hopo ko ni. Ko ha ene mahu inga ki he whanua wha politikari e tau hoko atu koe ni, ai whai hopo koe ni ai toko ni pare mia I hene tuhetai ni mi. Io, solo. Koe Fo'ou katoa pe whuke umea ko ni o tau tolu katoa. Koe hala whanonga ko ni Fo'ou katoa pe koe. Koe mahu inga whuka koe, waianga whai tūnga mahu inga whauwhaua he whaunga mea koe kabineti. Koe tūnga minister paanga pa mo tūnga tokan paremia. E wangi ea koe ongo pōu ia une fua e paremia. Koe hono ansiti koe ni. Hange ea o te manaki e taimu koe ka pai te holoki hawhare. O skilo pe he kau ati te ki e whetu ke nau whakapāki e whetu.
foi makaturiki. Ai ko sio ke mau inga ko he tu ko he taimini. Ko no ansiti ko ni o tokon paremia. Na os ansit foke. O ko kia au ia he anga whakaukau. O ko os question. Os fehu ia au pito. Ai tuunga falala anga ia oi foi kabinete o ahoni. He neongo so au ki famala he neongo e lava pe o fetongi kai resort foi me go ia ki fatau hos. Ai o tau foki pe tau ke me na tau uhinga he kai e tau lava tau ia o provide ha covenants ha fahinga ha faunga pure tenehanga o muimuia le rei falufua he ko me ko ni ikuia ke fatau hospe so ai o te tau os compromising ngai key pivot ngai makatuunga koi ke ne langa ha faunga pe ko pure anga ke fefeka sai he ka pa le he ka tene ngau e kiloto o he foi fonga ko ini ko e fatau hosi ko e ne ala ki tua ko ne ala pe ko ki tua o ne o sanga ia o provide imbalance be the regime ke fainga o toiloto ma tu ko la hen ho ngau e ki position i tua ko vai ngia I loto ke vote of no confidence mo fainga pe ko impeachment pe ko e ko mandu ko vote of no confidence ni ko taria ki he mahina ta valu but impeachment o impeachment ni ko malama pe at any point of time aya ko sio ko kona moni e solo kato e ume ko ni Fo'Ou ko sio ke palparema ko ni ko hanga pe o fata pe a space ange ko ini ko no fo exercise ke tau sio ke foi kuptol ta ko ni sutone pe ku ha creative marketing ai ngai mafai pure e to ko kawan foi ulua case ke tawanga ki check pe who exist ai separation of power that creative markets e foi mafai pureto ko ne asi mai ko ahoni o na aha ke no fanong he filafa ki não ko kakai mo na ureo but articulation when now speculations make a lot of sense he mana to fo na os announce here a press release a fare area e fai a first sitting ai fare area he pongpongi pe e fai ai pe mo no ansiti oi ka fa fo ko os tutuni mai me fa maanga ki ansiti sai ko foi toloi ko ini okay lo nga ko e filafo aqui ko toloi pe ko feinga por anga ke toloi kai ke ho pe ai ka tam ko sa mai ko he me unlawful no ai so why penalty ai he why fo ke lau fo kia hi politica repe justice delayed is justice denied ko no toloi ai ono fai me totonu ko no tinai ai totonu ai kakai ai ku justice delayed is justice denied ko no moni ko ang ko ke taimini the speaker of the house have a lot to answer for he ko no moni
koe nau ki whanonga ke ne hono whakai ke he palwal puinyo no. Nai lahi ka kai ana nau roto mamahe nau whanonga ki he ne interview he wawalu. E wal fit point. Wal fit point ni ma. Koe walwal puinyo no, e koe whakatau lama ini ai se whare area. Koe huinga I toloi na tohi mai pare mia kore. Ke toloi e whawa whare area hu teke mau e nau pachete. Sai, I hene pehe rewa, e kei lava peo ngā ue ate e kau minista, koe ni o kostala mai he whare area nai unlawful. Ma tui koe petisi ni, ke koe whehu ia ai likarati, o e nau hoko koe whafufonga he atawalu. O koe whehu ia ke pehe ke tok tai whakalao, he ose tutuni whakamau. Koe foi whehu ia ia pena e whakalao hono tikrea nau tolu e atawalu, pe ikai. Sai koe oso no tikrea mai whakamau, o hinga ia, I hene koe implication whakalao, na e tai whakalao, hono tikrea nau tolu koe whafufonga ia ngai constituency. Sai, koe nau wahe, moe hoko wahe ai koe ni. Ia appointment na tai whakalao o koe pehe whai. Tai whakalao. Kei tai whakalao pe. Aia ki au o kulahi e mea o ku mata vai he foi whaunga moe sistemi. Koe kai ke ka koutua ki e sea whare area. Koe kai ke ne hanga o exercise. He koe ngahi mawhai pure la lahi e tolu. Whare area o kabineti o mo wha mauanga. Ke mahino o ku tuu taua taina pui. He taimu nau tiriwa e nau functioning. Nau whengawe aki he taimu nau ngāue ai. Ka koe taimu tiriwa e ngahi functioning o tutuni he lao. So koe tutune ne lao tolu koe lao whiri. I hono mau pe whare area reporti me Supreme Court. Ukai ke pe mai ko report me Appeal Court. Supreme Court. Koe ne mau pe whare area report me Supreme Court. O ku voiti hataha, hawhiri o hataha. O kono whare an. Kua pau ke hanga he whare area o ansitia. So koe taimen ko matawai vai e sistemi e solo e anga whare area. He kapate taki hanga ngeo ki vete ki. Sai. Aia kone uhinga I hene tuka he taimini. O hange ia whakangongo rewa ai wharea ai kau whafufonga. Ke orewa ke whakawa whare area. Kai tok whai hono ansiti. Sai, koe whehui rewa. Koe pehe koe he share whare area. Koe taim koe e awa ai, koe next seating. Koe taim e ansiti ai. Ka koe meen koe maari. Koe ne toi pehe mai ia I a pehe. Kau kai kia hau requirement ia ke nau mai whare area. Aia koe foi wheu, ka kaha mea o kutai ai hono tuhuifo ki nau tolu, ka rewa ke awa whare area. He koe toloi koe ne whare area, na e whaia he motion mei he pare mia by securations. Aia koe whakaukau rewa koe a ku. Ka munga ke tau comply mo ngai whemau e lao. Na tuton ke whaipe mo e foi motion ia, o security. He koe ko huingai ko ai ke nau woti, pe te nau kabau te nau pe, nau akuri ki ai, pe nau kai ki akuri ki ai, pe te urivese, ai tutone whakamau. So ko whanki mea ko ngai ki ai. Ko hange ko lau, ko palpare ma whoki e whau lau, ko mana tui ko ngai tutone, na ta lawe whoki he tutone ko lavlavu, tau kosi. Kai ilonga koe ne Fo'Ou, ai o kai ke pay attention e whaulao ia whare area, ke kamata pe me lalo au ki o lunga, ai application e lao. So ka ilonga whainga tai e lao no apply ki o lunga, ai tawa wai ka ko lau maari e whake whakaukau whak solo ke tau hanga whatu e lao, pe tuku ai e tite ila he lao, o e tok o mai ke whai hato loto.
ke toki hanga he te loto o toki exercise ai mawhai he lao. O se anga pe ngai koi tiuria o ti clear he lao o exercise. Pa ngau ake atamai le rei, he wane tuana kone taimini. Ko uhinga pe toi talanga mo se hui koi ni. Ko hono toi tirei koi ai whare area. Kau ata kau ko ni solo pe ke whakausa ke whaisi, tano ke isi koi ni. Ko mea koko mahino pehe he sea, te pehe mo kabineti, ko painting issue ko pacheti, ko issue mahu inga tahaya ko he tau. He normalo ia. Na kai to toni na miss up na toni me ko mo to de for maulahi. To toni for maulahi should have been treated differently. Ko painting e pacheti for issue ke au pitopeia. Hange ko ini. Kapau nai tau pe kapau nai genuine. Pe sincere ai whakaukau he atamai e sea wharearea. Na ne convene pe ai wharearea ke nau sitting he ahon, o whai ai whai unsiti. Ospa nau malolo ata reo ke mau mai ai kabineti mai nau pacheti. Ko demonstrate mai rewa te tau rule of law o ku whakapapa he whanuan. Pea ko demarcation, pea ko separation of power, okay, malu he whanuan. Ai pea ko nau whai tūtūni, nai whai he lau maari lengei. Ko hono tirei ko e ni ke tirei ai mai tai whakalao, ai nau kei mau wahenga, mai nau kei ngā au. O whehui a rewa, pe alu e whanua ki whe. He ko e whakaukau e solo. Nai hanga he tokon sea wharearea tau kosi. O whekau e minister, o e moi he aho goia, ke tangutu ki lalo, kai ke wheunga ke ne present ai ne pacheti. Kau ku kehe ia he anga sotunga ko ini. O kai ke toi wheunga minister bangai ke ne present ne pacheti. Pehe ke TPMA. Pehe ke minister ko imia. Ai ko excuse ke ore hano tuk nau toluka nau teu ai pacheti. That is very wrong. He te tau whehuia lau maari u whau aki. Ko u hopo ko nai whai. Na nau whia ka to he corrupt practice. Ka koe corrupt practice na pehe ko he hanga no stipulate he lao. O kumakatunga ia he te corrupt te intention. But te whakahako reo foi practice of corrupt. O ka koe prove ko corrupt intention he mea ko whehui rewa. Hanga whewherewa e tau talatala ke tau pehe. Koe kakai to ton weni to ton ke tirei hono ansiti ka nau hoko atu. Hono teu e pachet ke hek whahikeka ke hala whanonga o tau ni ke tau kao. Bona bito e piven go taha foki ai paloparema o tau whianga ngai moia I he mea koe. Ni behanga ko o lau o ku Fo'Ou e ngahi mea lahi hoko he tainimi. Pea hoange ku kaike ilo I peko whee mea whae whanonga. Kaku o si ai pe u mea ia o ku whehu ia he kakai, ku o si hoko o ku simila. Ai whake whaka hinga e ni, hange ko mea kena ki tala noa ke whau lao, o ku kaike lava lao ia, taim kou whae whau lao ke he kau taki, he kau whare area, koe kau ha. Ko koe ke lava lao whaka iki ke hange ko e ni, ka ansit koe e whewhe ho wahe, e whewhe ho te alu whaka kuki api mai mea. Ka taim ko tau tala noa e ke kai hapuaka haki taha. O ku whakai keki mai a ta mai a e puke I mai o hama. Ka ko mene tahani e piveni o ku mahu inga ke whae sio ki ai. Ko minister ko ne puranga ko osi, ako sita. Na e tutu une whakamau ke halaia, pia ngai pōpula. Na kai ke te talatu ia ki ai ke orewa ke toki huki whare area o ansitia, pe toki alu ki tori. Na alu pehe whi taimiko ia, na ave pehe whi taimiko ia. Ka koe ngā whoka ansiti koe nei kau whafufonga koe tainimi, o koe whoki ave ki tori ke whai mu ave rewa. O tamai ke alu ko nau api. Pehe kai whoki hau pure a ngā ia, ai whakamau a ngā ia o whawhi au na toki alu ko nau api.
Ka ku kai tau sa te tolu poko fe poini ai o fe mau. Ke nau to e tatari, ke nau alu ki whare area. Ko e ua rewa ki ai, ko taimi koko te ke whai ai hopo. O ku kei tonu hia pe toko taha ko ia, ka arewa ke whai hopo. Pa ko enu ku, ai ko taimi ko na whaka ilo i nau tolu, nau kei minister pe nau tolu ia, nau kei tonu hia pe. Ko enu ku ose homo ngahi hopo. Ka marewa e whaka mau nau hala ia. O kwa e whakau ia e toko lahi. Ko inga o to e tangi, o nau kei tonu hia pe ka arewa ke whai tangi. Ka koe whakaukau fuke u whahetai nimi, ko ene ku nau halaia, te nau halaia pe ka orewa ke whahetangi. Pakapapai pe mai tangi o nau te tonuhia te nau tok tonuhia rewa. Pakapai ta mai tangi ke tatau pe, ai na nau halaia pe na tau me ahna e talai tu ni o a o ke aho koe o ta mai tangi o nau ke halaia pe. Koe mea ia o ku mix holo i loto, pa koe ke ilo poko whe mea o ku totonu ke tau whai he tai nimi. Hange koe ko hotala mai, ka hau o present ai ripoti, ai patseti, tau whatatangi minister paanga, ka hau o present he whakamau i he whare area, e sio atu e kakai ki ai ko minister paanga ni kuhalaia, o kune present ai whamatala paanga, ko kei ka hame e aslere ke pureanga. Fewe ho, ai kone tuku koe api veni ko saitaha pe ke na whai mana whakafisi pe pe kuna ke ngau pe na te totonu e pare mia ke whiri mai he toko whame tua. Eo, solo. He kai ke o vare pe o ngau ea ke fui totonu ko ia, i loto pe. Pau ke nau exercise na to foi processi. Whaka papa e rule of law me whamau anga. Ko tutune whamau anga whatatau ke lau. Toki mea ia pare mia ka pau stupid enough ke ne toi ui mai nau tolu. Pani whaia e ia, i hafoi exercise ke heia. Ka koe poini koka aku e solo ko tukua ki e au e sea whare are foi. Foi manga whaa koni tau iai. He koe ke au ia, o kai jau loto mamahi au ia i he tolo i. Koe mea ko wongo i au koe kai jau lava sio ke clear ti maa keisi ne ngai mawhai e tolo. Ke na lava function on its own, ke lava whetari ui aki. He asi, koe mea ko asi mai tai mini, o whiongongo e tamate ka me tamata. Aia, ko wherewa ai common sense. Ai mea ko kai kehe, solo, koe articulation koe nei, whai koe o mea paku, very tipam. Kau whaamunai nai, kau whaangai whaamunai, laki hanga he sea whare area o anticipate u mea koea. He was o hake ngai whakaukau ia o kuia i mea ia o wherawe ia i sea ia pa moi pureanga lolo tonga. Te utoki lawe au kia ia mui he ulotonga nei o swhai whetu taki mai ka au he isiu ko ia. Ka o rewa ko get hold ngai fwoi email ko ia solo. He kono moni na aku whaka amu au nai lawa sea e whare are au. Ngau ea ki ai konsenismo ui. Ke ne hanga ui pe e ia e whare o whatatau he mea na ni usanga tu waki mai ke kakai. Koi foi ase ni tape he mea koe ako hono ansiti o whatatau he tutune whamau. O kui kai ke toi toloia koe ka reo ke na o whai ngā ue. O ku ke au ea o sei ai contempt of court ia. O sei element of contempt of court ia. Hono tai whakapapai tutune whamau. Ne hanga o kai ke kiria hono o mai he lao ke ko whe tai mi. Ka koe foi, kai ke. O se whiri whare area au toku. O se mai nai ni mau te ke hawa whare area. Ai ko koe whainga, ka hatoa pe mea koe ni te une whehu ia. Pe o uhinga le rei nai, e tau whare area ke o se whiri novema, ka toki whakahawa whare area ia ki sune pe. He aho tolu noa o me. O koe au o koe mea o koe me masoria he tau whakaukau. Ka wai me e so mai me na o hake he whelafo aki. Ai no ia no fai he se fare area pe mo e kau fare area pe mo kapneti. O toi foke whakaukai ka kaia ke hono tuhu i mai koe mea ware ka kai. Ai koe ke nau
they have not even considered. O he kakai o whanongo mai. Ai ko wanga whakaukau, o usau toi o hake ngahi mea koia. Ai mea na kai toton ke tau te lawa sio ki ai i he fukonga wafe wawai. Ai toi asi hake ia ko hina nau whai pehe ho ngā koe mea wāre tau tolu. E ko hina kea mai nau tolu koe hae tau whakaukau. Kai mana toi koe mahu inga solo ka te au ai mahu inga koe ke ngau ke consensi mo common sense. He koe feitu ia tala whatongi ai o tua. I lawa taimu whe paki ai. Taimea ulongoa ai. Wa taimea koe uncontrollable ai whunua. Mahu inga au pito ke whare area ke na hanga whatonga i honau whatongi ai. Koe lau maria na whotu ai i tu po ula ke whare area. Ke tukua hono whakaukau e kaha i whunua he wā tāpa mo whapouri. He koe mea na e whai tupo niwa mo uluka alala mo mea koe nau ita pea tupo aho. Tamde. Ita pea tupo toa ia tupo niwa. Tamde. Koe mea na e hoko i whakapouri. Koe lau maria o whare area. Kono loa no tapu de whare area. Koe longoa ange ka kai tua. Aia ke hau kai ke hafka puta poto e taha. Peko ha. E iro. Aia lewa kene tuku whoke taini mi o kuia e ngahi me aia o ku hoko i whare area. Te henga here volo i olunga tau peheka pure anga. E pure anga ko o sina lahe e ui e kakai. O kuai mea kutai whakalao. He tanu hala mo e hafua. Ka koe tari koku o mai. O kuai iaha mea. Koe mea kotoa pe koe iaha lao mau. O follow pe he due process. Aia koe isi wenu tangi koe kai kakai mo kamata ke talanoa i kakai ai. O pe whai koha whare area pe i kai, pe koe whulak tau ia whare area o ku nau rivi pe nau tō nof pe nau tōna taktaha api. Ko inga, ka kua o talamai whoke he whare area he taime taha. O kuai pe e mawhai ia pare mea ke nau tohi mai, ko inga koe ni kapineti toko taha ua, ka pate nau nofo helo pe aue ai toko lahi e whare area ke mea kuai pe no mawhai ona ke tohi mai o tolo i pe tohi mai o talamai ke mau ke whakavave. Ko whanki mea pehe o ne lava ea o li riu holo u mea, o ne ongo ksio ate kakaia o kai ke common sense e nau sio ke no futapun fuoloa, ka ku hao pe kau takia pi veni taim lahi ko inga ku nau talamai, ko e lao pe ia ko whaunga ngā ue pe pehe. Ko koe ke ilo ipo ka hae mea o tonu ke whai ki ai. Tuku kehe ka pau hange ko hoi whamatala kuna ke o mai, o kuai mea ia heni ko contempt of God i hoi mea ko ni o tonu ke wakai. No, o contempt of God, o conflict of interest. Ai ko hange ko ulau, ko foi mea ko whamamahi taka te au. Ko kai te apia, ko foi separation of power me ngai sino la lahi e tolu, of exist. Ko foi exercise ko ni o demonstrate mai he whare area ba mo, pa mo pure anga he aho ni. O mahino le vai o kai whakapone, o kai conflict of interest. Pako tu ia wea, o kai te ton ke whiunga ke ngata pe whamatala sia whare area, he kore ai pare mia ke toloi. Kau te ton ke ne te hanga te whamalala mai ai uhinga ene give in ki ai, kai ke ne hanga exercise. He kone tuana koe ni ko osi, na kulak whakaukau whukau ia e solo, koe konga kupono tahe koni sutone. Oku asi ai, asi ai ko ne loto pe pare mea pa mo vai ua whare area ke tuhi foi se ang pau ke whai e tuhi. Sai. Mana tui ke hoko ko hapure anga. Ko vai ua koe toko ua no ko toko taha tolu. Ko mau pe pare mea toko taha tolu. Une lava e tuhi foi se a. Sai. Ka ke hoko ko hapare mea pau ke toko taha whako. Kake toki mau e pare mea. Aia ko os within, ai tau pepe. Ko os within ia i he toko lahi pure anga ke nau tuhi foi se whare area. O huinga e whamatala. Ko whamatala ko e kupsi uruaki, o kupuni mataha. Ave executive authority ke kapneti pe tariu e kapneti ki whare area. Ka koe kupu. Kupsi tolu ai section ono taha.
o tala mai e lava pehe le ai so ke foi tu fe halaki a ko ko ni stutone o ko toku aki ai o uhinga ai pau tauni ai se ai fare area ki fie ma o ko timani ai paremia Talama he kupu ko e tari ui mai ai executive ke foi sino whakalukfua ko e whare area. Pero e taraki he kupu ko e te lava he sino ko tuku e se aki tua. Ko e taha ia. Ko ngarewa ko e taha o hange ko mea ko nau ki lawi ka nai. O kuiai ha whahinga whemahino aki ai se a ia. Pea moi pureanga ko ni ha whainga ia ngahi I benefit whaka business po me pe. Ai ko conflict of interest. Ka hange ko lau e sol. Na to ta na fitu tak mai ka tiao. Ka je ke ma ai email ko ya. Ke hene mo oni me ko ya. Ko tu ko ki na mai ko ya. O ku ai o ko ai va whaka business. E ta whaaki ko e sea pe moi kabineti. Ka ke sio ke kau ko ni solo me ena ta fa tarano aki ai so ko hifo ke ofiami ko isio ko na mai me lau nga I ko CEO Elenin seve a enau tila pe na tori olunga o to tongi pe panga pure anga ke hono to tongi hu ye me he ia ka ko tu ia ka ke to ton pe he ia to ai mai no to takai hak no to ki va ko fainga fa kau mo fainga fa tu ta maki a solo ai kai ke fai se fa area mo ngahi sino o ma fai go ni hona u fatongia ke ma be mo ma ni on he ko me ngon go hoko e so kai ke me ilo ke me ko ni kapau na kai ke hanga he se alo o fai foi toloi ko ni mahana kai ke lote ta haya ko ni ke ne se ni mai ka mahino ke ai wai me a hala iso ke ngai me ka foki solo ke mindset go ta fata no ke ai ka pau he kai ke ta hanga o hake ka kai ke ya na mahu inga ta tangu se ai pure anga ko ta function ke le ka kai ka pau te tau o tai tokai pe kakai o whakau pe tau ke tau ai pe tau ria ke tau ping pong pe tau o lunga ke tu pe ke nau ko tana whakatata ko wharia tonu ka te au ai ko na ngau ko amana khavea felo toi tamate ka tamata ka vane fi ono pe tamata ai apu mai tamate ka he holo kakai ai lalo tu ko poini go Ole he pito tu ko tai ni mi e piveni oku ka paurewa he kai ke resign ai os resign for ke minister ia ta ka paure kai ke whakawhisi ai tokon pare mia pe mo minister paanga ai ko hanghange fo ia he halanga ko ia tatu fitu ke minister paanga ko follow ai ni hono tala tu ni o seninga he la wa mia i te ke whakawhisi ka paure kai ke na whakawhisi pe alguna lolotonga halai te ke fai ai hopotangi ke mahino ke te whakafoke ka pauna tonu hia lava nai me ko makatu unga ia ke tai whalalaanga i pare mia mo ni kabineti pe lava faha impeachment ai o ka pau pehe he kau hani ihia I whare area te nau loto na toke impeachment io lava le ko impeachment io fai pe higinema neongo ka to pe ko hai charge ko allegation se fai pe ko how they articulated it ka te ata whakau ko ni so o kui kai ko pare mia pe ia pa mo fui faunga ko ia palpare mai kau se e fare area pe mo fare area palpare mai o kai ko no moni le so ko kai ko ka te hoko u me go he weekend solo o ku ye o wai le ai au fia la ia ki ka hau he wai ke ta ko hinga fo ke rule of law ke hanga ko
Ko o hinga ia ai tau mawahe me wao tā. O mai ai koni sudone mo lao. Pea wharea tu po ua ke whai ene pure o whakatatau tof ke mea tohi I. He lao. O kai la kono remove pe mea ko ia. Ke mau i koni sudone mau mo lao. Tau tai whoki tato he wao tā. Ko poini a ko no whakamama whai. O kai ke tokangau ke tirei, wa ke tokangau ke ansiti, ko tokangau ke kai ke clear, ai foi demarcation, o foi mawhai tolu koini. The separation of power. That's what agitated me. Ko mea, ko ngo e o ku agent, o kai ko issue o CCN. He kune hanga ia tofa mai foi hala whanonga whakatu tāmaki, ka pau he kai ke ka pau e hoko atu. Ai lai ba pe ben fe ka pau ko ta whaaki ko ni o ai fa na e taimi he whare area o ku whaatala mai ia ko ne hua tu pe ka whare area ko te Filipe kita pa te hu whare area o ku raulau pe toho e tau wahe foi tau ko ia ka tau toki nofo atu ai pe ko ke lope o ke hoko he tainimi ka ko ku whehui pe aku ia pe ka pau rewa na e hoko ko si hanga he ka uwhafuanga ko ni o toho kakato e na uwahe I he tau e taha ko ha rewa mea e hoko ki ai. Io, foi application Maria. Na ko mea Maria solo na o sta ofi mea goia. Na hua pe akiris. Hua pe akiris o longo a he mea goia. Na ni pe kai ke ko tonga ni pe I mamanyo na fai pe. Ka ko time ko na fa paki ia. Ko whare ia o whaka ko mea bena pehe. Mei mua. Pea whoture wa agris. Ok. Tau whai pehe mo kau ngā whapure ngā katoa. Kai na uloto kia. Pea mafuri lewa he tahi wahi wano. Sena tok mafuri hua tau agris e walfitu tok mafuri foi kalsama foi unganga he tahi wahi wano. O nau whoki lewa koi no wahe pe koni normal. Ka koe mea mana nange ai. Imagine ka pau na ke ngau ke mea koe o soho na wahe na toria. Pa ansi. Ka wea tunga whakamā, tunga whakaofa lahi whanua ai o ki ai. Mon lahi apit. Ai a koe ne tuu rewa he dynamic tau hoko atu pe mo whakangongo ki he tuunga ko koe iai ai minister panga. Fe ai tau patseti. Ko mea maho inga foke wanga maheni foke whanua ka patseti o tāpuni he aho whakaosko sune, aho tolu noa sune. Ai aku os mahino re vai he ne tuu koe ni, ko ngā o wai ka kai foke ko na os tala noa na tolu. Ko nai me ngari hua pe ka pau ko he toko taha pe na e to'o hono sea. Ka to'o ene toko wha, toko tolu ai ko minister, pa ko os tala noa e toko lahi e social media, e ka kai tonga. O koe ke ilo pa kei whai whalala anga ki he hoko te wharearea I he wha I whe. O whe mea te tau kei whalala ai o mahino koe whiri na e whapoto na e maa na whiri na e whaka o tua. Koe nia ko mai whakatutua na toru ai tua. Ai ni I toko lahi he mea he whiri koni na tau lau whaka o tua mo whiri na e maa mo mea. Ka ko ngai e whaku whai kono whehu I ka pau e tiso we wharearea e tae aonga e tau mea heka ki alawa e patseti ke te hoko te pure anga ke tau whapa anga koe wafe wo watolu. Pe ka pahe kai ke tiso we wharearea e te tau kei lere peheni. Pe koe ke ila poko whee mea e sai ai he tuunga koe patseti e piveni. Koe ke auia e solo e hanga I whakaukau. Tau observe tau tole processi. Tuange o la, tuange fua. Tuange ai pepe ko ke tau hiki tau tole tau tokanga mea ko o mai ke tau raki ke tau raki whai. He kui ai pe o mitigation nia ki he ina scenario o tau pehau tisowe wharearea. Tisowe wharearea o te kei ke tari hapatsetia ke tau whapanga hoko. O malama pe ke ngawea ke patset koni o tau whapanga ko osi ke hoko atu aki. Kai orewa ko tok fotu a pure anga.
he practical pe a whakauka mai whakauka koe ni. O tō tōne ko ni su tōne, ka au ke uluaki o siulai o te ke tari hapacheki. A mau nia ke tisou he tue wharearea. O kuia, ai tatau pe hono ai he kai mai pacheki, mono ai he taimini he fulahe palparema. Kai ngau e ki pe pacheki ki o tau koe, ki he tau koe, kai orewa ko fotu hapurea. Ai make sense pe ia. Uhinga e koe whakaukau, o a te tau hangare tō o tūke tūtun whakamau a ngā. Ke tēne hangai a turai e fui ere mei niti kehe au pito ia. Ka reo ke toi, kei kehe, ko hao ko ongo e au ea ko palpare mai he kusio koe ke lava. Ke fui sino mawhai tō ko nio founding independently. Aia ko e pēni iho kuna ko mene mai hene kuna tala mai e lava le rei pe patseti hangai ko whai kia rea ku mahalo ngau e malo he pure anga ke whinga ke mau kai whakahu ki whare area pe a hoko atua e ngai ta whakako ia. Ka kuhangai whako ho tala noa e piveni ka pau e te taulaki nofo i he ta whaaki ko ia. Wai ki whehu i ene toko ta. Ko whehu konu ko mai ko ni ko upalo palema kon he system ko te mau ta os fat polo kalama pige piven ka ko ke ilo be e wef ke ta alu ke pe te ta hoko te tala no ke hopo ko whehu be ta haia nan tala mai ko hana ke fai mo whakalere ia e fu system ko ni he ta u kon ni mana e pure anga e patoa Oi whehu no Tau whala me te whoki a maui ngai mea koe te whehui pe koe. Wange koe kai, ke te waki ilo mea te kai pa te tuk whao ko tongupu. Au te ta whokua whao. Ai kau te atanga ki whehui koe ni piveni, koe whehui no mahe taha, koe ngā ke whiri pare mia. Koe nau tala mai ke eka toenga koe, pe o kuiai naha to tonu a aisake eke mo ta whaaki koe na nau nofo kohe whiri pare mia, ma ufuke ta whaaka a sea si sobare ni. Pe kuaha nau to tonu nai ke nau eke i e whiri pare mia, koe ngaha ka paunu koe na e taeao ngai whiri ia e toko whaa koe ni, pe toko tolu koe ni, ina e nau whiri ia a sea sobare ni. Mahino le waina kai to tonu ke pare mia sea sobare ni ia from day one. Koe ngaha he no agi e toko tolu. Asi e te ke osi hopa aisake eke. Ke tai pau pe mo ia ia, Kai sensi pole ke more tau tai peta noi. Ke tuange foi process ia. Os pasta do foi mga fa ia. Kai ngatai o os unseated to mo e pare mia malo ko aisake te ke osi ni hopo so. Ke tai pau. Kai te ke lava ke akiu i siu ko ia. Ko hare vai hoko te tai nimi biven ke tu whakalung fua kan ke hopo. Hare vai mea ku hoko tu ki ai tau pehepe ai poate ai kakai, ai poate patoa koni ai kakai unau tataki koni hopo koni. Koe hae, was mahino peka te au ia ano whakalung fua koe o la o ku matu aki maalunga au pito ai kuna koe whakahoko i he eke koe ni. Koe ngā koni ku lava o whamo o ni e ngahi hopo lahi. O ku iai e mau la. Koe hae hoko atu. Iyo. Oku iyo saipe ko i wu. Nā kui he hopo tangi ane nai he mea kone ma whanau o whatanogi kua noa ka mo e TPP. Koe taha mea ku lotau ke hoko atu. Uraki. Ai ngahi whamon loi kone hoko he u hoko. Mohono o mai ngahi fuakawa na kai ke whahoko whatatau ke lao. Ai te au e solo o mahu inga apu ka tau ai mea. He ko neongo koe mau whakatala noa koe nei. O ku mau tui katoa pe mo crown law. O koe ko fufua taime nia ke hoko ai pausi ai ngahi ai for institutional process. Mo misplace ai justice. Kai ko fufua taime. Mea pango pe ko ne hoko mahi whafonga tonga ta fitu.
ka ko pau ke ia I lam fi lau ia he hala fononga mo ui kai lava ke tau tofa hala Fo'ou ke whanau pe mo kahau ka koe isiu ko ia o si ko mau o si whemahino aki ki ono teke isiu ko ia ko haho no ngatanga ko hopo a Isake ke pa mo agane te fai to prelulu ko ini Koi. ko hopo ko ia o mau whakangongo ki ai kai toki lava fai ha whakataha whakaluku fua ai puate ai kakai ki he hala whanonga hoko o kui ai whak mo hopo ko a kāperi pe mo paremia malolo Koi. ka o whai mo ni te kahau ai koe ongo keisi koe ana ia laki niu lo ua ia e nea mai ke ui ke kōsi koe ni mo sto o mai whakamaulahi e tamu ko witen sto lo mai ongo keisi koe lere he tope lumo whalai te keisi koe a tonga tapuni ma pe a lere wa tonga tapun full he monite tu site ui ke koe taha ai o koe whenga koe whamau hange koe whakalawe koe he ni whakarea koe he hopo koe a tonga tapufitu nane pe o mahu inga ia he hopo koe ni ke fai mo e tu ni he ke fehu ia pe ai nau mau se a me atavalu November mana toi ko lau mari ia ko o lau bribery pa de momento lau bribery ta tau pe lau ia ko ia New Zealand ta tau I Australia ta tau te ngai fonua ko ni weri ka to pe ta tau ka kono lau mari ke fai to tonu ai kau candidate e taimu na o mai a campaign ono foi lau mari e all about for the candidates to be honest. He whakarea koe he ngahi I lao whama. He ngai whanua ko mniweri. Aia. E hokot koe pimen. Aia koe mau katoa e umea koe ni. Hange ko glave au kia ki moa. Nai overlook he whamaulahi ia. O kua foi hopo koe tonga tapon fulu. He tuun he lao ia. Ka pau o kua motolo e whakailo. E whakatahai katoa peo foi hopo peta. Kai ua foki ai foi hopo e pa kai whakatoka ngā ia he whamaulahi re o. Matui mai whamaulahi koe ni. Ko oswhaire katoa I mea koe ni. Foki mai aku o si vahe holo u hopo e pat o malukia e ia ko tonga tapu on fulu na foi failo e ua. Ka kono fofa pe mea solo he kos mahino mai he foi exercise ko ia ai ko na fai tonga tapu on fulu o kulava pe he kau votes. O fai failo. O kai not necessarily ko kau candidate pe. Mo lahi apito. Ai lewa piveni ko ne tuu lewa ana ia ko ia tai nimi ko anga ia tuu ko ni I hongahi hopo. To lewa foi hopo e ua ai ko hopo ko ia atonga tapu fulu. Mahi no foku os unseat ka ku hai tuunga ko ia ugai foi tikite hono ua. Pea mai hopo ko ni atonga tapu nima. Pea ko ne kakato lewa ia ai ngahi hopo ko ni ko lawa ave ke bribery. Ai lewa kane tuu lewa ko ia ku fefe ai hataimi ke whai ai whiri ko mahino hataimi pe ikai. E whiri sii. Ikai e solo. Koe raki mea mua ke whai whai ansiti. He kone to kakato whai ansiti I he function assembly ai whare area. Pa te nau loki I hanga rewa o advice lewa ai komisiona whai whiri. Ke nau whakatuuha aho ke whirisi. Ko ha o te ave ai e piveni ai kau whakafonga ke unseat me whare area. Kai, ko mahalo ko foi formality ka kono ka sio ka kai ke whatoka ngai he whaulao. Kai toki hanga he toi foi tirei ko ni. So ko keska lavu he tau kosi. He tau ko nei unseat ai. Nei ansiti tutune fa mau he falaite fai pe no ansiti he monite
I uhinga nei awa whare area, nei lotonga awa whare area. Sai, ki au ia toton ke toi tānaki ke lao ke kiria. Ke koe te ansit pe uie whare area he posi polo pe koe wawetaha. Ke nau, ai he ko pehe mai a koe he mea ko pau ke hanga whare area ansit. Ai kanji te iti ka pau tikrea mai me whamauanga goit. E hono whiria. Koi. Ai koe hanga, ai koe hanga koe lau, te kai whoke na hanga practically exercise. Koe mea koe lao, koe mea koe sistemi pau ke te hanga o tese ngahi possible scenario ko topi. Ai koe mahino inia kau hanga koe whatano ngani nai, koe lao koe ke kau paipa, te ai whatamuru. Ko ia tau whaho lai ke wanga whewhe no toa minista ke alonga popula anga whewhe no toa minista ke to mono se whare alea hene ke exercise na mahal pena ke whafo kau. Ma tui Fo'Ou ka toa beu mea koe ni. Koe uke whaatala mai fo ke piwen he polokalama he ku nak whehui ka koe he polokalama ki mua. Maha ka whakaosi peni pa toki ai peha mea te ki toki whama apo mai ai. Pena e whehui ka te koe pe ko hai tuunga kuia e patoa he tainimi. Ko inga he koutui ko whai o ngongo koe ne hopok to tonu ke ni whama apo i mai pe ia ai patoa ke na o mai o tuu whataha i he poko whee mea ko whai ai whanonga ai hala whanonga koe ia. Pena ke tari ke ai o ku tuku peke e whai pe ata mai lerei. Ku ata mai lerei pe kakai ke na o sio pe o ilo mea koko pena o whanonga pe mo ia. Tuku peke taimi ke ne whai totu uni ke whanonga. Ko whatonga i whae tainimi o ku o skamata ni ihi pe ia i he patoa ko na osi pousi mai na tolu kamata whiri ko hae taki he patoa. O mai mo hingoa ia ke taki a tau behe whawufoku ai ni ia ko na fotu ko māteni fotu mai ko. Te hange pene te alu behe whai mea ta tau pe ko koe na hoko he tau ko osi. Ko hae tu unga kue ko osi ngā ua ko whehui au kia ke poate. Poate ko ai kakai. Ko na wasi ngā ue ke ta whaaki koe ni pe kuma nau kei tuku ho nau iwi ana te he hopo. O te koe whai process pe ia. It's a natural process. He ku solo. O ko lota pe ke hanga whatoka ngai. Ai ke kau pōpō me kau wainga. Koi. Kau pe ko akapulu. Koi. Ke fuhu pe kau pōpō ia ke pehe ke determine he kau pōpō ia ai ola e wainga. Ai ko kuhinga ki au ia o mahino ka te au ia hono to halai ai anga sokau kau ko ni tu au pe ta tala no patoa mai pata soko ka ko mea e patoa. E hire ko ya affiliation ia yo ko whahinga ki whahinga unau tataki ai ko kuhinga te tau e whai pa te tau whia ta tole tau momo pa kai reo ke toi e mahuinga e tau ngau e whai e whakaukau ko ni tu hau pe taha pe mai ai a piven ke taki pa oi ko kau tamai kai yo tui be ko tui tuanga pe kau popo he ko nau pe ia ma tu na o sila vea ko Facebook ka ko Fatufonua ia oi cyberspace cyber world ka oreva ko hanga he mama lo tu mo ako o fasi si hifo ke civilize e tau whafotunga Facebook ka e kai peke ko me pende te tau amana ki peke wata ke tau sio ai mana tu na tau hau ka to pe foi mama ko ni i wata na te ke civilize hanga he civilize o la ai tau ke tau lava o no fo merino pe tau no fo me ka nga ko Facebook ka ko foi wata mo ia o cyber world o foi hangi a tau ko foi dimension for ia o kuonga ko ni foi ka whakamahino mai au te ke mama lo tu te ke mama ko ia e kuinga fo o hanga fo ki he whainga no foi a kon he mama ni physical world ko ni o whakangatangata anga i tau anga i tau whafotunga e wai te tua pita pore fuatu e kau ngā pi pa te amanaki e kai ke tai ke kau malawa ia whai he foi cyber world ko ni ai ko kuinga pe awe ko ke amanaki le rei pau e takaki pe he mama
no fa ma popo ai patoa ka ko me foke ta solo kai ke o pehe ko patoa ba ma ni onia ka ko patoa ko foi toka terine pe ko ke ilo pe ko hange po sias ko foi toka terine pe ko ke hoko vai ta hai pa pe ko foi toka terine ko foi toka terine ka wanga te ki fa malala solo ke o mai good governance pe ko pure le rei o kano loto he faunga pure e fonua kai la vai ke tariu e kautaki ke ono famore ke panga ai kakai la vai ke na wahe ai koloa ke kau la vai ai ko foi toka terine o kof ake foi name tag ko patoa kai ha kai ke usata wa me akovia Pako foi vision neo ne tatake whakaukau. Paka vai moni pe wai kau patoa, vai kau patoa. Nau kei whai pe kau kai ke uhinga ia. Wangi pe tau pe ka poko sias koe nau ke kau wai. O ke ilo pe ko wai kau kau kai ke uhinga ko ve siasia. Mon la habito e piven ko tui ko ngahi issue pe ni ku fai ko ke tala noa ku o hake ko he social media angai ko tala mai ku hoko social media ko fu va ta tau tufi mai me va matala tau tala noa ai pe ko me ai tala noa fa aho ai kakai o ku alu ke e na toka nga me na maho ia ka ko inga ko ta taimi piven o tu pe ke fa ma o po mai na ku ha me ku ngalo ke e ke atu ata toki si o be unga ku ke lere pe fononga ku da toki ai pa fai mari pe toki hu mai o ko mata programa Sol e tana ke pe ke whakaukau kona ko hunga kau fuki ta he whakaukau koni ai tatara no he Fatufonua e hanga o toha ki mai ka kai ke nau ta no he ideas ta no he whakaukau ta no he mama ya o te nau he wanga fo Oi, na walu ki whata. Na i whai toko mololo. Pau asa ke whanki tifing issue hange unau pehe he whainga. Koe kau kami e, koe kau toko mololo moni e, koe kau kami e. Ka ki awe anga i tangut ko si o uhinga ai tau whakangata whaka identification ko ya. Koe kai ke ulo lahi mama. He tape ka pau ko loki ko ni tanofo ai. Ka pau ko mama ne lava pe kava pe loki. Pe e ai lewa so ti ma ke sine wa fai ngai tua me fai ngai loto. Ka pau ma o ulo lahi foi mama. O ko leo ki to ia ha foi fa ngata fo identity ia. Ai ko sio ko ke fakau e so. Ka pau he kai ke tau turi he ko osi ko ngahi rea ni e filosofia me tau tangata ki moa. Small mind talk about people. Great minds talk about ideas. Kako hinga ko hinga ke tala noa hinga ka kai ke engage tala noa he system ni foi fauma. He pai protaki ai ola ia me ko he kai ke te lava pe kita tu o pe o tori mafu kuava me fu mang. O pau ke tau ki hanga to fu mango ka tau tori fu mango to fu kuava ko me ko ke tau ke kai ke hange ko ke structure pe he in order whakaukau kai ke solo ko fie lave ke me ko nau algo faire nai e fra osiaki o pe o ke me he why issue ya why issue yo wai muki issue e taha e mea poate huila. Mea poate huila te talawe ke. He koe u complaini koe ni he hiki. O ko mau e whakamatala whakaanga ai tae whakapoto a hono administer e poate huila. Pako loto ke ta polokalama mana ka fui polokalama e ua ki tali rei. Ka koe uhinga i whakalawe ki he mea koe ni he mahuinga ka. Koe osange hopo o mai faile mai e Clive mai client ai application ke fa maanga ke fa ngata aki
e ku tohi mo ua. O ki tano mea ko ni he ko mea isio ko ni tene hanga o whakawaiwai. Mantu na wata ai whakawha ai mahino he osko ni ulawa he vouta o whai whakailo. Pai lava he kau candidate ne unsuccessful o whai whakailo. Ka koe palo pare masolo pehe. He ka pau e unsuccessful. E hiki fu mai fu whakamore. Ene lawyer. Whakamore lawyer whai. Ha mo e nau whakamore te nau whi eke. O hiri mai he uma ai vouta. Ko kulanga rewa wane usio. He kai lewa ke te ha vouta e tene whi ave ha candidate ki whare are. Ki whare hopu. Pia mahalo na lava pe he kau candidate. Kai hoko e foi whakaukau ia ko koe o whakamore ko hame e kenehanga. Kenehanga he koe mea koe solo ko oangai whakaapa ki he foi whaunga ko ne poate. He koe foi whaunga ina nau hanga establish he foi platform kai lava whakahoko mea koe. Ko aue na ku hanga pea whahufonga i pea au. Nega i aha whakamore ke pehe ke kana uhinga pehe ke uhanga toat maki mafasia me poate. He whakaukau te umalawa pe o whai mea kakoina. So ko mga tuunga ni na o mai e nau mea he ko ngonga he koe ko ha loa practitioner. E hene pehe rewa o kai totonu ke eke whi au he kukai au asio kuingoa he lise kau loa practitioner anda he practitioner act. Okay, la time na ulawa foi application ga. I felt very insulted. Ko ngoyo manuki au he fahai go he loya pa mo ne client. He ko me go na go ngoi. Tapau na aku foi. I am sure he ga na whakatangata na waia ina toi moa. Ki he filing paper mo. Pea moe formatar whakawa. Sai. Urakia, hua. Koe foi lao koni na whai ilo. Hardly. Ke pehe, ke salensi hai wha mau angai tongan. Hardly. E hene pehe lewa. O whe mau e highly trained and experienced legal counsel. Aia hene pe o ko en kai tolo a uia ke usik ha overseas pe ko ha expert na whanga whitupe. Ko poina ko hanga ko whenge ke hanga he ko ngoi a uia hange ni au nau pehe nau toli ko ui ko kai ke uloia o kai rewa ke wef e ngā ue a kuia. Masi, kai o foi ko kau e talo ma o bea he ko si mo ke mani e ka pau hanga ni whakaukau e foi si judicial system tau kai ke na hana to encourage justice ko ngai ni whawhi paki i go mea o hanga he na fotua na o manuki ai whakaukau no administer justice e fonuan Kaka pau pa uhinga e na foto mai ko nga ko kai ke uloya o ko pea o that's very unsusty. Now foto what levi. Given a trained lawyer, pea 10 up or 10 out e popo o successful. Hen up malava o build a case. Neongo ai kai ke lahi ha no salin se foi lago ni. O wini he senior counsel, Kena hanga o hanga rapist. That is a no. That is very unjust. Taka foi me. Kai ke toi ko ha ko foi effort ko ya. Pasi solo. Tala mai he kauloya con mo fi tamai. Mas foi len maka in ka pau e o sia ko me a que lava sach. Kai foi ka ko kuina fuga kuya ko fare help is not for the lawyers alone.
Ko hatau ne mauha mama, pau ne alo defend ne toton, o ku toton ke compensate ne cost. Ko fotu at lewa au he opposition. O so mai toi mo e ka au ne loya i Musila, o si au ya ke tamano tu. Ia au, he kai ke na ula tolo tinai e foi mea ko ia. He kono hinga he na he ko anga e whakau kau, kiwen ka pau nau fo. He koe whakau kau e solo. Kiwen ka pau nau fo. Koe fo o kula hanga kostia ko ma te inkea he fo Kiwen e mahu inga kau e outcome e fo keisi. Ke wini. O koe toni e nau whakangata mai tolo e whakamore kau ka kumbi ka whainga loya. A ui Britania no. Koe toni nau whakangata he o hinse me alahi he ola fui hoko. Given the aspiration na aku ke hoko ko tangata whare area o hinsi ai. He kai ke ai ko hanga ko o whawhipaki. He kai ke nau lava ke nau whakangata whamore. He kapau na university o pehe o feila. Ko awe mano monga mau o se ipe. O se apau te whakatu. Koi. Ni hongo koe ko haloea. Ka koe tangata whakaprofessionale au. O uiai e ku degree e computer science, mensa artificial intelligence, and a 25-year plus experience in a software development system. Software system development. Ki hono automation mo customization. O ha whahinga area pe, whahinga discipline pe. O kai ka ngata pe tongan pantapot. Ai ko kuhinga i whanga lia ko ia nau tolu. I am not a nobody. Kenao anga tafi pe effort. Kaya, o awe masi o insulting e foi. Ka ko uhinga fo ke kulave kai to fatonga i hak. Ka pawe kai ke address issue weni. E to irifia pe ka kai ke to fai fraino. Pa ko me ta solo. Kapau ko whakau e ka lewa te taui ko lewa resolve lewa ke ai pe haloia ka koe loia ko au inexperience ia he foi lao ma tuko foi lao fo ai ko te shatau pe ko ha ko foi racing na ko ha fai nga losika na e fai ai ki foi application ko ni he ko talo tamata hopo ko ni ko fai le pe ko to fai le mai counter claim me vai da ko fai le toa opposition li e fa mau gitua fai le mai no strike out application ko fai le te opposition li e fa mau me va gitua ko fai le mai ko no response ko fai le ke o mai feta particulars ko ongoing filing pa my consultation mana to solo ko lawyer but to know what to do I have to consult others. O man ka ule ha ka kayo vai kai kayo na vai tai to yo. Ko mo na fa ko ai fai ko lunch ko ai to ke ta ko pa mo loya pa ko ala ke ki client ni to ke ta o si o me ke to ke ta ha o fai de lo tonga na lunch. La peangre va to ke ta ke loya. O ke pe to don ke upila ai fefine que o pila e fefine go di for consultations ai go na de prospect da que loya you should agora vai to etao o pila le vai fefine paga ni manoa pele ala to go no abi a me go pompongi o si tu kwa ke pila ya loya en the mailbox ko paga e te au ko consult ko loya Te au ia. Algo consal ko to ke ta loya. Pila ia panga te au. Kana ai more to ke ta. Again. Ko hinga fata no pe ki ai solo mahala to fai do toni fa ma ke me ko. Ka ko ta hen ni ko 1,000 go.
pau fotu at lewa ko petition ko ni ke ne hanga ti site pena e lawful hono appoint ai favor ko ni he ataval pena e lawful ko tu tun ko ni ne tala mai na unlawful me he foi time ko ya ke a honi ne ke ho ko mo de va ka do ko tai fa lao ka ai he ne pe le va ulah pen sirin ke to tong ya eu vai que ne ti se le ha ko se ni te ta ai ko me he na tai fa lao ai ko ke hanga fo ki he foi application ni on the course foi ai ngai action go ni ka ki au ko no ai ko pe ko no sai e hanga he mea goni o sete ai foi presidents ki ka hau ke o e to e hanga ai no ai ai ko e solo ka pau kai ko loya ki ta ka hau wini fare hopo ai to ton ke ta polo i fa more ko nga I work couple hours ko me te e fai he loya he ho ta hati fai he ho fa e ko me ko te nga ya ko ta be ko te te ane submission ane malanga te te ho ho full te ho fa no ai he ne pe he ka pau te wini ko ye tonu ke pe mai o ko loya ko ya ko ye tonu ke o ke to tonu ho mo time mo ivi mo that is so wrong ke mo ne bito e biven ko manatu i be foke e kamata wai be ani I he ni kuna fehui tatau pe ka ko il mahino pe ka te auia ko ngahi holisi ko ni I fa mawanga na tapu ni ku ke os kamata ko hono holoki foki lalo ngahi holisi ko ia hange ko ne na e feka fuke fa mau e kamata anga ke hukitu a ko haloya ko ka I he tu ko ia na ke aloa tu pe o ke holoki fe holisi ko pa ke huat kiloto o loya pa ko ni wa wen ku tari he whakamau angalahi ke whai peho hopo loea. Ko ngai mea ia o ku inga mahino ke kakaite na ulawa peo whai. O ka pau wai mama ko ia nau tol pa kai aha ne paanga ke kumia ne loea. Ke alo mai pe falala ke ha loea ata mai pe se atio mo ua loea ia ke loko hau ia o whai whale re hopo. Ko mea whakeni o ku akiu mai e ta whaake taha mo ni hia ni kunau tohi mai o akiu ai. Una tokanga na doria ki he ngeia ko o whamau anga. Ka pau rewa e te holoki me holisi ko ni. Ke hanga he whamau anga to tongi koe. Aia ku alatu rewa nia e hoko ia ko president ia. E hoko ia ko mea ke mui ki ai whamau anga. Ta te lava pe kita loia e kita ka kia hato matai tohi loia. Pea te lava pe kita eke mo te whakamore mea ke to tonga pau te ikuna. Ai ka konga pea unau whehu I. Nga ke malu e fa mau anga mo ngeia mo loya mo hafua ka ko ni ku ke te ke hanga pe ko holoki he fo me ko ya aki ai fe kumi ko na ke fai e piven io ko fa re ko pe te lava pa ke mo nia e mau e magatunga ka pa wa mama tata mai e ka ke solo o ko fa pa te ka ke lo me te hata off the street o lui fa pa o fai me ko fai that is impossible. Ka wea ki kasa akso. He kono hinga, no wari ko whata noa. Ka pau te taura fua kumi ke mama whaka o tua. Te mau ngai toi ngai mea. Koe ka lau ia aku. Lau ia wholofola. Kono moni, o kai ko awea ko pure fa mawanga pure pe fa mawanga ka ku mama ngia fa mawanga he me ko hulu atu ko winga fa malava me ko di solo ko hopo wane na alge hopo tangi wane nai ko faka ilo ki motua mi hati ko ne hu mai me fana tol he ne pua fa moi mi Amerika ta fa ilo ai ka me ko ni ko fa hu mai tai ani laisi Pana hao kore au ke usio ta ko fe alo ai ha me hia ko ki hopo kere pe ko loto ke ai ko os mahino ya lao kere pa usio ke fanga tai ka kai vili pe pau pe ke alo ki lao ame foi lao ai ko ka ma ke tikite o alo lao foi lao
o ko anga ko mai no ka tia me ne fa matala o te ke mau he motu ko ni foi la pe alu le va ke ground law mo ku ki kasa o hulu atu ke foi la o tarangi o te mau e foi la o kai peke na to tari alu le va hopo alu au ki he alu hopo au ki fa mau kon kupa Oi. Au hake me fa mau polisi ke au hake ke fa mau lahi kia kupa ai go na ko ne tok fo hau pe ya go fa nga bo bra la bra pa adre va kore ki ai ke o mai ha puri ke hanga fa funga mata puri ko he confident go mai no imbe go tano kai ke tali fa ma kai ke ne tali he ne pe mai e lava ke fa ilo go bright he ko e te wende fil fare area ka ke hoko ke quantity ki ton tap fit ka ba te ke fa fonga e misi go ni e malava ke fa ilo go ke bright he ke fa ne hopo kai fili ako so ke mama e fa ma pa utari le fa pa ha le wa kore ke ke poate ke na totongi mo aloya ka ngau e ke loya ke ne fa hopo e fa ka go na honga watu ya li le va fa mau e fo tiki tiki tu e kai ko ke fe mari kwa loa no ha le va o apil le ke fa mau tangi na fa ya ni nai ke to hanga mo fa mau tangi o pana na o mai le va ngai ke sio fe paki ai fai tu ni ko na fa ho po ne ai na ola mo ya mo ngai tu ni ko ki mo na tu ki o fe hala ke fa mau ake ne hanga ya fa ata fe ke sio na ola kai e tok fai tu ni fa ai fa mau tangi ai u ka ko point ko aku ka pa ne ka ki hanga we ke sio ni kai ke la va ta ya ala tu pe ya we ko hunga ko ai ki kase na hulu ya ei wai o va to ke o te ke hu ki fa ma wa ta wa ko ta O ki pege ka kai ko wa ka ki kasa o wa te te fa ko ke hu fa ma wa te alo fe kumi na ma o pe ki mama ke wa ta ki kasa yo ko iloi malo pi veni malo ku ke kumi holo tai ni mi pe ke ma o ku nga fo ko iloi pe na loyal pe fo kia ai tangata iki baba o tai mi ko e ngai hopo la ye go te ba ke kumi holo en to hilao pe ko fe fua ene u me ape ke ma o ki fe ia ke hoko to ke o fe ki kai la loya ka ya pua ka lo de Kau yang kau tu hela we solo level we. Formal lah itu formal tang. Formal polisi. Koia. Ama formal polisi kau yang feu ngau kau orang kau loya ai. Feu kau dah formal lah itu formal tang. O ku taki fa o sa ke fa kau ko ni mai tama ke ni te vi tama ka fi ku ne fa komen ma pe programa ko pe ku e ke pe ku o si fai hanga u e komiti e poate ki komison na fili e pala ma ko ni tau fe hanga ngai mai a ni o ku ma to nga pe e komison na fili he kamata pe ku o sa mo nga ke pe ke lo tonga pro ko viu ka aku he ke make sense ke ngau ke poate ko u falere e fai mi falere he hange pe ko u konga ko ni la ko no tau longo ai ko he anxiety kai ke provide he lao clarity kai ke mama se unga no fa we lao ko ngai ko ko tangu tane na ye solo he fa ma wanga tangi ai te sio ko ke fainga tai ko matu ko fa ma tangi ko fa ma be muri ko ai ko na fai be ai hopo video conference na usumu mai pe me mai fono na aseria ko lava tala yanga na fu ai fu mama ha ko fa ula fa re ai fu mai he hanga he ko uhinga fainga ta ya anga fa re hopo uhinga fainga ta ya anga o fai tutoni ko vi ko fa ula ai ko si osol
Kapau kai ke ave to kata fitu ke alo kau e Fo'Ou. Hei kai pe to ni rio Fatufonua Fo'Ou kai Fo'Ou e fot. E to ala ke pe tau fa dau o fi a pe pe tatau. Oi. Fia mau ia ke fai foi lili. Ta ko tali no ia ke fe hui o mai e mea. Ko inga ko solo va para mais solo vai me fare area. E fa o lao ke lili o lao ko o komsona fili. Ka lava ke nga o pe ko no fo nga pe. Ko ave ko ki fare area ke alo fai foi lili ko ia. E to fai ko ai te fare a fo. Kai ko ave kai ko ave fare area. Ave ta wa ni ki casa. Ave ta wa ni ki. Ave ta wa ni ki casa ki fare area. Pero en el lava o fai foi ni liu ko ki helao ko ia ba ma ko tu mahalo mama apito ba mahino ngai ta fa ko ni piven ku sai be ku ngai isi ko ni ko to he hopo mo me aku hoko fra aho mai pe ngai me ko ya to ki mahalo be to ki be ngai isi o e fe ma ko fa hata no fra mama to ki kumpe ta fa ngai ki ai ko te ha me te ke to solo ka pati fa ngai bongbong talele he mea kon issue kon ko ma fika mo uhila. Okay. He ko foi issue ma fatuki he mahino mai ka te au pausi yang no falere uhila. To ko lo to ke hanga expose mea ko ni ke lawange ke si ke tau si onge ke ngai fa unga pure pe na uma ngai ka kai. Ka ngai fo kau. Ka talele a bombo. Ka o fa sol malo ma fa mali. Yep. Malo bito viven ma fa mari ko ni ba mo programa ka ahoni ta doki hoko ta pongpong ai ma ko ta taimi yang ma ni pe ko e hongo fulu a ma tolu ko ta ya mo tolu i tongana fa malo atu ka inga he lava ko ia ai ta programa ki ahoni Fatufonua Fo'Ou ai ku mo kau mai i ta programa i ahoni ba mo katak fa mo pe o ku ko asi hake ko ai fehu i mo comment i he Facebook i he live o ke lava ia ke va ia foi me a de lau i ha ko fe ia ko puria ia i nga ku to ko la fo ke ho mo tohi pe mo fe i pe ku fai ngata apito ke lava ia o follow nga fe i ko fo mo la he te mo tol ka pa ke lava o lau ho fe i ke o atu ho fe i te fenga ke lau i ho nga fe i pon ke te fo ki mo si o ai na kwa nga fe i ai mahu inga ke whakahu ki ai, ke lava o whihu i ke piveni i he proklama. Ai kune o mai ko ni te mate proklama pia pongpongi, ko inga ke whahatala noa ki he poate uhila. Mo te mea mai pia pongpongi, to announce te pia taimi, ke tau hoko atu i he proklama ko ia Fatufonua Fo'Ou. Whamalo lahi ki he kau sponsor, o mo ke tokoni mai ki he tau proklama, o atape ke mo tokoni mai he sponsor, ka pau ke fia mau ke toko ni mai he sponsor tok fetu utak me beke te au telefoni no wataha wa no anima no ono no fitu fa malola ke South Pacific Loans ai ko e kauta hai a Starik to Bow ai o na sponsor ai Vipon Media i he ngahi polkalama ko to pe kai ko e Fatufonua be ka ko ngahi polkalama ko to pe o maulava o atu me heni a fa malola ki he South Pacific Loans o ngai fia ma no ko to pe i Nuusilani, i Okalani ni fetu utaki ki a Starik Tupo i he noa walu ngeau, walu, hiva walu, o rea ki a Starik Tupo. Kei ngā tai ko e Page Fashion Store, tau wharekoloa wala o tu i loto nuku alofa. Hanga atu pe ki e tau mo pe au building, heka pe he pasi hopo he marketi, pa ki yawhia tuai, o whakatau hau ki wala. Pako hape wala te ki whakatau, e tokoni lahi apito ia ki hono whapaanga ko ia, no sponsor ko ia e tau polkalama ke hoko atu. Aia ko e ka tahaia kuna tokoni mai i ngai whapaanga, ka mau ke whenga holope ki te mau mai ko ngā lahi ma ngai polkalama o whia mau ke whakahu atu, ka whia mau haka sponsor ke lava tokoni, ke lava ke nau wahe le rei, pia mo ngai polkalama ko ia. Ko apongpong o kuiai ai polkalama ai, e whahoka te tau proklama pia mo e minista ko ia o e whewhatau aki pia he ki he whakalakalaka wha ekonomika ona pōl toke tā rem waske la tu au ku tika ke fumahino na e sete proklama ke ma whakahoko atu i he tolu e whiawhi ko ia a tonga tapu ka ko ngā guai ai ngahi whakataha
o fia ma o ki ai ke kawat ki ai administer pe te mata e whenga i ke to e sio ke taimi ka lava ke o atu ka te utok whanongongo atu pe hane mahino mai me ai ko hae taimi ka mo whangongo pe i he tau pe si e to ki whahoko atu pe ai ko e prokala mai pe mo e administer o e whiwhatau aki pe ko tui ko e taha ni o e prokala mahu inga ke mo whanongo ki ai ko i ngā ka mau hawhainga maari ai ke lava whawhatala noa ki ai ke tuunga koe ni kui ai ai lao whiri, pe mai tuunga koe ni kui ai ngai hopo, na lava o hahane wakai ki ai, heku ai ne ilo lahi a pito, pe mo ne tau kei i he tafa aki koe ni, ka pau te mo mana tui, koe whawhonga koe ni na ne ulaki o mai, ai fo i hopo koe ia, i he no, o ku lava koe ki hoko koe president, i he ngai hopo koe ni, o ku whai koe ia, i he taini mi, Aia koe proklama e koe, ia koe me proklama e taha, pafango sai o ne, mahino pe koe ahapure lulu, taimi taha ho ata, koe proklama fafangu ia o sai o ne, pe mo whaifikau sare svaka, aia ku ata pe ki whahokat moia, ai koe tūsite a pongpongi, e hoko e taha waho ata, e o atua mo proklama anga maheni koe ia, koe tufunga whanua alo au, pe mo palofesa, toke tā siu wala futani. Koe tahawa ho ata, o e pure lulu, koe taha ho ata, koe whawhangu ia sai o ne, koe tolu e fiafi taimi anu silani, koe proklama ia pa mo palofesa ino ke huakau, tala noa ako, mpea mo politikare. Koe whala i te, o ku amanake whaha tala noa ai, pia mo Lopet Centuri, i he proklama o ku kamata i he ahawhala i te, e toko atu pe taimi o kui koe ko e ku mo ui pe ku i ko my life proklama ko ni ku whenga ke e whatau mu aia i whakau kau ke ne lava o whakai ai ai kakai i to'o ke mo ui ni ihi ko nau hoko ko nau wa usia hatu unga maalunga pe a usia ha whahinga ngā ue pe ko business pe ko ngā ue maalunga i pure anga pe ko e ako pe ko hape ngai a gym no nau a uki ai le whinga ke whaha whatala noa moha ni ihi pehe, ko ngā ke nau wahe e nau mo ui my life, na au ngātu ki he tau whanau, pe me tau tupu, i he nau ngai whinga, i ngai tawhaake ke he business ko e ako ko he hafua. Ko ngai proklama ia ku hanga tika i he weekend, tu ke he ka kuaha mea ngalo, i a deo, pe ku whamalo lahi atu ho mō mea mai, ka mō mea tau toki whilongo aki i he apongpong. I hoko te tau mai proklama pongpongi.